amateka y'amarira, amateka y'urupfu, amateka y'intambara, amateka ya politiki yinjiye muri ruhago, amateka y'abakinnyi bahindutse intwari abandi bagahinduka abagome. Hari n'abakinnyi batakaje ubuzima bwabo nyuma ya World Cup, hari n'abafana baguye muri stade, hari ibihugu byashegeshwe imitima imbere ya za miliyoni z'abantu, hari n'imikino yahinduye amategeko ya ruhago ubuziraherezo. Uyu munsi tugiye gusubira inyuma tugaruka aho byose byatangiriye. Muraba agaciro mwese mu mwahisemo kutwumva. Mu myaka hafi ijana ishize isi yarebye ibitego bitabarika mu bikombe by'isi, yarebye intsinzi zidasanzwe, yarebye ibihugu byishimira ibikombe, yarebye abakinnyi bahinduka ibyamamare kuva mu mihanda ya Montevideo muri Uruguay kugeza mu nyubako zigezweho za Amerika, Canada na Mexico. FIFA World Cup yabaye ikimenyetso cy'ibyishimo, ishema n'ubumwe bw'abaturage b'isi. Buri myaka ine amaso y'isi yose ahurira ku kintu kimwe, umupira umwe, ibihugu byinshi n'inzozi zo kuba ba mbere ku isi. Ariko amateka nya ya World Cup ntabwo arangirira ku bikombe bizamurwa mu kirere, ntabwo arangirira ku bafana baseka, ntabwo arangirira ku byishimo by'abatsinze. Inyuma y'ibyo byose hari amateka atavugwa kenshi, amateka y'amarira, amateka y'urupfu, amateka y'intambara, amateka ya politiki yinjiye muri ruhago, amateka y'abakinnyi bahindutse intwari abandi bagahinduka abagome. Hari n'abakinnyi batakaje ubuzima bwabo nyuma ya World Cup, hari n'abafana baguye muri stade, hari ibihugu byashegeshwe imitima imbere ya za miliyoni z'abantu, hari n'imikino yahinduye amategeko ya ruhago ubuziraherezo. Uyu munsi tugiye gusubira inyuma tugaruka aho byose byatangiriye. Nge ndi Hussein, ikaze. Ubundi byose bijya gutangira hari mu mwaka w'1930 mu gihugu gito cyo muri Amerika y'Epfo cyari gifite inzozi zo kwakira irushanwa rya mbere rikomeye kurusha ahandi yose ku isi. Ariko icyo gihe nta muntu wari uzi ko igikombe cy'isi kizahinduka kimwe mu bikorwa bikomeye by'imikino byigeze kubaho ku isi. Mu 1930 isi ntiyari imeze nk'iyo tuzi uyu munsi, nta ndege zigezweho zari zihari, nta internet yari ihari, nta televiziyo yari ihari, nta buryo bworoshye bwo gutembera hagati y'imigabane. Ikirenze ibyo byose, isi yari ikiri mu ngaruka zikomeye z'ihungabana ry'ubukungu rizwi nka Great Depression. Abantu babarizwa muri za miliyoni bari baratakaje akazi, ibihugu byinshi byari bifite ibibazo bikomeye by'ubukungu. Muri icyo gihe nibwo FIFA yatekereje ikintu cyasaga nk'igikomeye cyane, gukora irushanwa ry'isi yose ry'umupira w'amaguru. Perezida wa FIFA icyo gihe Cyane yari afite inzozi zo guhuriza hamwe ibihugu byose ku kibuga cy'umupira. Ariko hari ikibazo gikomeye, ninde wari kwakira irushanwa rya mbere? Uruguay niyo yatsinze iryo rushanwa. Icyo gihugu cyari kizije imyaka 100 y'ubwigenge bwacyo, kandi cyari cyaratwaye imidari ya zahabu mu mikino ya Olympique y'1924 n'1928. Ariko ibihugu byinshi by'i Burayi ntibyishimiye uwo mwanzuro. Urugendo rwo kujya muri Uruguay rwari rurerure cyane. Hari amakipe yagombaga kumara ibyumweru birenga 2 cyangwa 3 mu bwato, kandi amafaranga yari ikibazo gikomeye. Ibihugu byinshi byahisemo kutajya muri World Cup. Mu by'ukuri mu bihugu byinshi by'i Burayi abantu bumva ko icyo gitekerezo kitazagerwaho, ariko Cyane ntiyacitse intege. Amaherezo amakipe ane gusa y'i Burayi yemeye kujya muri Uruguay. Muri yo harimo France, Belgium, Romania na Yugoslavia. Ayo makipe yose yambutse inyanja Atlantique mu bwato bumwe bwitwaga Conte Verde. Muri urwo rugendo abakinnyi bakoreshaga umwanya bakora imyitozo ku bwato. Hari igihe bakiniraga umupira hejuru y'ubwato hagati y'inyanja. Nta muntu wari warigeze agerageza ikintu nk'icyo mbere. Ku wa 13 Nyakanga 1930 World Cup ya mbere yaratangiye. Abantu bake cyane bo bari bazi ko bari kureba amateka. Nta muntu wari uzi ko imyaka hafi 100 nyuma yaho iryo rushanwa rizaba rirebwa n'abarenga miliyari 5. World Cup ya mbere yarangiye, Uruguay ibaye igihugu cya mbere cyegukanye igikombe cy'isi. Abafana bo muri Montevideo bishimiye intsinzi yabo, ariko nyuma y'ibyishimo by'iyo ntsinzi hari ikintu cyari gitangiye kugaragara. Ruhago yari igiye kuba ikirenze umukino, yari igiye kwinjirwamo na politiki, yari igiye kwinjirwamo n'ubutegetsi, yari igiye kwinjirwamo n'intambara. Kandi ibyo byagaragaye neza nyuma y'imyaka 8 gusa. Mu 1938
igihe umugabo umwe witwaga Adolf Hitler yari atangiye gukoresha umupira w'amaguru nk'intwaro ya politiki. Muri uwo mwaka w'1938 isi yari itangiye kubona ibimenyetso by'ikiza gikomeye cyari kigiye kuyibasira. Mu Burayi umugabo umwe yarimo agenda arushaho kugira imbaraga. Izina rye ryari Adolf Hitler, yari umuyobozi w'Ubudage bw'Abanazi. Mu gihe FIFA yiteguraga igikombe cy'isi cya gatatu, Hitler na leta ye bari bafite indi gahunda yo kwagura Ubudage no kwigarura ibihugu bituranye nabwo. Ku wa 12 Werurwe 1938 ingabo z'Ubudage zinjiye muri Austria. Iki gikorwa cyiswe Anschluss. Austria ihita iba igice cy'Ubudage. Ku rwego rwa politiki byari inkuru ikomeye, ariko ku ruhande rwa ruhago byari ibyago bikomeye. Austria yari imwe mu makipe akomeye cyane ku isi. Yari ifite ikipe y'ibihangange izwi nka Rwanda team, bisobanuye ikipe y'ibitangaza. Iyo kipe yari yaramaze kubona iki gikombe cy'isi, ariko nyuma yo kwigarurirwa Austria yahise ikurwa mu marushanwa nk'igihugu cyigenga. Abakinnyi bayo babwiwe ko bagomba gukinira Ubudage, bamwe barabyemeye kubera igitutu, abandi barabyanga. Mu bakinnyi bazwi cyane harimo Cyane. Cyane yari umwe mu bakinnyi bari bakomeye cyane muri icyo gihe. Abantu benshi bamufataga nk'umukinnyi mwiza kurusha abandi muri Austria. Leta y'Abanazi yashakaga ikimenyetso cy'ubumwe hagati ya Austria n'Ubudage, ariko Cyane ntiyabyishimiye. Mu mukino wahuje Austria n'Ubudage nyuma yo kwigarurirwa, Cyane yatsinze igitego. Aho kwishimira intsinzi imbere y'abayobozi b'Abanazi, yakomeje kubakina ku mubyimba. Nyuma y'amezi make yasanzwe yapfuye iwe mu rugo. Kugeza n'uyu munsi urupfu rwe ruracyateye urujijo. Hari abavuze ko yari impanuka, hari abavuze ko yiyahuye, hari n'abakeka ko yaba yarishwe kubera kutumvira ubutegetsi bw'Abanazi. Nta gisubizo nyacyo cyigeze kiboneka. Mu mpeshyi y'1938 imikino y'igikombe cy'isi yabereye mu Bufaransa, ariko umwuka wari mubi. Ibihugu byinshi byari bimaze kubona ko intambara iri hafi. Abakinnyi bakinaga bazi ko ejo hazaza hateye ubwoba. Mu gihe Ubutaliyani bwegukanaga igikombe cyabwo cya kabiri, isi yari ku nkombe z'ikiza. Hashize umwaka umwe gusa, ku wa mbere Nzeri 1939 Ubudage bwateye Polonye. Intambara ya kabiri y'isi iratangira. Isi yose ihinduka ikibuga cy'intambara. Abantu babarirwa muri za miliyoni batakaza ubuzima. Abakinnyi benshi bajya ku rugamba, abandi bicwa n'intambara, abandi ntibongera gukina ruhago ukundi. Kubera iyo ntambara, World Cup y'1942 ntiyabaye. Niyo mu 1946 nayo ntiyabaye. Ku nshuro ya mbere mu mateka yayo igikombe cy'isi cyari gihagaritswe. Hashize imyaka 12 nta mikino y'igikombe cy'isi ba. Abafana b'umupira w'amaguru hirya no hino ku isi bari bategereje igihe amahoro azagarukira. Amaherezo mu 1950 amaso yarekewe guhera mu kirere, igikombe cy'isi cyaragarutse, ariko kigarukana imwe mu nkuru zibabaje kurusha izindi zose mu mateka ya ruhago. Inkuru yiswe Marakanazo. Mu 1950 nyuma y'imyaka 12 igikombe cy'isi kidakinwa kubera intambara ya kabiri y'isi, isi yari yiteguye kongera kwishimira ruhago. FIFA yahisemo guha Brazil kwakira iryo rushanwa. Kuri Brazil ntabwo byari ugukina gusa, byari ikibazo cy'ishema ry'igihugu. Byari amahirwe yo kwereka isi ko igihugu cyabo cyinjiye mu bihe bishya. Kugira ngo babigaragaze, bubatse stade nini kurusha izindi zose ku isi. Iyi ni stade ya Maracanã. Iyo stade yari igitangaza muri icyo gihe, yashobora kwakira abantu basaga 200,000. Nta yindi stade yari yarigeze yakira imbaga nk'iyo. Abanya-Brazil bari bizeye igikombe kurusha ikindi gihe cyose. Mu mikino yabanje, ikipe yabo yari yarigaragaje cyane. Yatsinze Sweden ibitego 7-1, itsinda Spain ibitego 3-1. Ibinyamakuru byari byaratangiye kwandika inkuru z'intsinzi. Hari n'ibinyamakuru byari byaramaze gutangaza Brazil nk'igihugu cyegukanye igikombe cy'isi. Abayobozi bamwe bari baramaze gutegura ibirori. Indirimbo zo kwizihiza intsinzi zari zaratangiye gutegurwa. Hari n'imidari yari yaranditsweho amazina y'abakinnyi ba Brazil. Mu by'ukuri abantu benshi bumvaga ko umukino wa nyuma wari umuhango gusa wo gushyikiriza Brazil igikombe, ariko ku rundi ruhande hari igihugu kimwe kitabyumvaga gutyo. Icyo gihugu yari Irigwe. Igihugu gito gifite abaturage bake ugereranyije na Brazil, ariko igihugu gifite amateka akomeye muri ruhago. Ku wa 16 Nyakanga 1950 abantu basaga 200,000 bateraniye muri Maracanã. Ni umwe mu mikino yitabiriwe cyane kurusha indi yose mu mateka ya ruhago. Abafana benshi bari bambaye imyenda y'umweru. Icyo gihe niryo ryari ibara ry'ikipe y'igihugu ya Brazil. Abacuruzi bari mu mihanda, abahanzi bari biteguye kuririmba, abanyapolitiki bari bahari. Isi yose yari yiteze ibirori. Umukino uratangira, igice cya mbere kirangira ari ubusa ku busa, ariko mu ntangiriro cya kabiri Brazil ibona igitego. Friasa atsinda igitego. Maracanã yose iraturika, urusaku n'ibyishimo biba byinshi. Abafana barabyina, abantu barahoberana, abandi batangiye kurira kubera ibyishimo. Mu mutima wa benshi igikombe cyari kimaze gutwarwa, ariko Irigwe yacitse intege. Ku minota 86 João Chafino atsinda igitego cyo kwishyura. Maracanã iceceka kanya gato, abantu batangira kugira ubwoba,
ariko benshi bagumya kwizera ko Brazil iri butsinde. Hanyuma biza kuba ku minota 79 Alcides Gigia aca ku ruhande rw'iburyo, abakinnyi ba Brazil bagerageza kumuhagarika, arakomeza areba hagati, umuzamu Barbosa ategereza ko atanga umupira, Gigia ahitamo gushota, umupira winjira mu izamu, irigwe igira ibitego bibiri, Brazil igira igitego kimwe. Mu masegonda make gusa amateka yarahindutse. Gigia nyuma yaravuze ati abantu batatu gusa nibo bigeze gucecekesha Marakana, Papa, Frank Sinatra ndetse nanjye. Mu gihe irigwe yishimiraga intsinzi yayo, Brazil yinjiye mu gahinda katigeze kabaho mbere. Abantu benshi bararize, abandi bagwa hasi kubera ihungabana. Hari raporo zavuga ko bamwe bagerageje kwiyahura nyuma y'uwo mukino. Mu mihanda ya Rio de Janeiro ibyari ibirori bihinduka ikiriyo, abantu ntibabashaga kwemera ibyabaye, ariko umuntu umwe niwe wenyine wari ugiye kwikorera uwo mutwaro kurusha abandi bose, umuzamu Moacir Barbosa. Nubwo ikipe yose yari yatsinzwe, benshi bashinje Barbosa. Abantu batangiye kumufata nk'impamvu y'ibyago byabaye mu myaka yakurikiyeho. Yakomeje gutukwa, hari aho yajyaga abantu bakamwereka abana babo bavuga bati uyu ni wa muntu watumye Brazil buri gikombe. Barbosa yabayeho imyaka myinshi afite uwo mutwaro. Mu 1993 yavuze amagambo yabaye y'amateka. Yaravuze ati muri Brazil umunyabyaha ukomeye ahanishwa igihano cy'imyaka 30, naho nge maze imyaka irenga 40 mpanirwa icyaha ntakoze. Uyu wari umuzamu yapfuye mu mwaka w'2000, ariko kugeza n'uyu munsi benshi bafata Marakana zo nk'igikomere gikomeye kurusha ibindi byose mu mateka ya ruhago ya Brazil. Nyuma y'ayo mahano Brazil yahinduye byinshi, yaretse umwambaro wayo w'umweru itangira gukoresha umwambaro w'umuhondo tumenyereye uyu munsi. Abantu benshi bumva ko umweru utabahiriye. Marakana zo yahinduye umukino gusa, yahinduye igihugu cyose, yahinduye umuco, yahinduye amateka ya ruhago ubuziraherezo. Ariko imyaka yakomeje kugenda, igikombe cy'isi gikomeza gukura. Mu 1966 habaye ikintu kitari cyarigeze kibaho mbere y'uko irushanwa ritangira. Igikombe cy'isi ubwacyo cyarabuze, isi yose iragishakisha, polisi iragishakisha, nta muntu wari uzi aho kiri. Ibi byari bimaze kuba inkuru ikomeye kurusha izindi muri siporo yose ku isi, inkuru y'ubujura bwa Cyane Makeup. Mu 1966 igikombe cy'isi cyari kigiye kubera mu gihugu cy'Ubwongereza. Nicyo gihugu cyavuga ko cyavumbuye umupira w'amaguru w'iki gihe. Abaturage bari biteguye ibirori bikomeye, stade, abakinnyi n'abafana byose byari biteguwe neza. Ariko mu gihe isi yose yarebaga imbere mu irushanwa, hari ikintu kitari mu bitekerezo by'abantu benshi cyari kigiye kuba, ikintu kitigeze kibaho mu mateka y'igikombe cy'isi. Igikombe cy'isi ubwacyo cyaribwe. Ubundi Cyane Trophy icyo gihe nicyo cyari igikombe cy'isi, cyari ikimenyetso cy'intsinzi ya ruhago ku rwego rw'isi, cyari gifite agaciro kadasanzwe, cyabaye nk'inkuru y'ubumwe bw'isi. Icyo gikombe cyari cyerekanwe mu imurikagurisha i Londres mbere y'irushanwa. Cyari kiri mu cyumba cy'umutekano muke, ariko cyasaga nk'aho gifite uburinzi buhagije. Ariko ibyo ntibyatinze. Kwa 20 Werurwe 1966 ibintu byahindutse mu buryo butunguranye. Umuntu yinjiye aho igikombe cyari kiri, yaciye muri humyabarinzi, afungura agasanduku kari gafunze, afata Cyane Makeup arigendera. Mu minota mike gusa amateka yarahindutse, inkuru y'ubujura mpuzamahanga. Polisi y'Ubwongereza yatangiye iperereza rikomeye. Amakuru yasakaye ku isi yose, ibinyamakuru byandikaga mu magambo akomeye World Cup Trophy Stolen. Mu masaha make igihugu cyose cyari mu bwoba, hari impungenge ko igikombe cyaba cyasohowe mu gihugu. Hari n'abakeka ko cyari igikorwa cya politiki. Abashinzwe umutekano bashyizeho gahunda yo kugishakisha mu gihugu hose, ariko nta cyizere cyari gihari ko kiboneka. Iperereza ryaje gufata intera ubwo hazaga icyemezo cyihariye, igikombe cyari kitaraboneka. Polisi yahisemo gukoresha uburyo butandukanye bwo kugishakisha, harimo n'itangazo rusange. Aha niho haje indi nkuru yatunguranye kurusha izindi zose. Pickles, imbwa yabaye intwaro. Hashize iminsi mike nyuma y'ubujura, umuntu witwa David Corbett wari utuye inyuma y'inkengero za Londres yari gusohokana n'imbwa ye. Iyo mbwa yitwaga Pickles. Mu gihe yarimo igenda, Pickles yatangiye kureha ikintu kidasanzwe hafi y'uruzitiro. Icyo cyari igipaki gipfunyitse mu mpapuro. David aracyegera, abona ni ikintu gitangaje. Icyo cyari Cyane Makeup. Igikombe cy'isi cyari kibwe, cyari kibonetse. Imbwa Pickles yahise icyamamare mu gihugu hose, yatumiwe mu birori, yahawe ibihembo, byanditswe mu binyamakuru by'isi yose. Ariko ibibazo ntibyari birangiye. Nubwo igikombe cyari cyabonetse, wari wakibye ntabwo yigeze afatwa. Iperereza ryarakomeje mu mezi menshi yakurikiyeho. Haje gufatwa umuntu witwaga Edward Britchley, uyu yahamwe n'icyaha cyo gutegura umugambi w'ubujura. Ariko ibitekerezo by'uko hari abandi bari inyuma y'icyo gikorwa byakomeje kuvugwa.
ubujura bwa Jeri Makeup bwatumye FIFA ifata umwanzuro ukomeye. Uwo mwanzuro no gukora igikombe gishya kizwi uyu munsi nka FIFA World Cup Trophy. Icyo gikombe cyashyizweho uburinzi bukomeye cyane kurusha uko byari bimeze mbere, kandi kuva icyo gihe nta wigeze yongera kugitwara nk'uko byagenze mu 1936. Ariko igikombe cy'isi ntibyari birangiriye aho mu kugira inkuru z'umwijima. Mu 1978 muri Argentine irushanwa ryagiye rikinwa mu gihe igihugu cyari mu butegetsi bwa gisirikare. Abantu baburirwaga irengero, hari ibirego by'igitugu, hari n'impaka z'uko siporo yari iri gukoreshwa muri politiki. Iryo rushanwa ryiswe na benshi World Cup y'igicucu cya politiki. Mu 1982 habaye indi nkuru yahinduye amateka ya FIFA ubuziraherezo. Iyi nkuru yiswe Disgrace of Gijon. Iki gihe amakipe yombi yemeranyije gukina mu buryo butarimo guhatana. Ibi byateye ikindi gihugu gusezererwa mu buryo bubabaje. Ibyo byahinduye uburyo World Cup isozwa mu matsinda kugeza n'uyu munsi. Hari mu 1982 mu gikombe cy'isi cyabereye mu gihugu cya Spain. Ni irushanwa ryari ryitezwe cyane, abafana bari buzuye stade zitandukanye hirya no hino mu gihugu. Ariko mu itsinda rimwe ry'amarushanwa hari inkuru itari igamije kuvuga nk'uko umukino usanzwe. Yari inkuru yateje uburakari ku isi yose, inkuru yahindutse igise mu mateka ya ruhago. Umva inkuru shingiro. Ikipe ya Algeria yari mu itsinda rikomeye cyane. Mu mukino wayo wa mbere akoze igitangaza, yatsinze Ubudage bw'Uburengerazuba West German ibitego 2-1. Ni intsinzi yatunguye isi yose. Abenshi batangiye kuvuga ko Algeria ari doc.History y'irushanwa, ariko nyuma y'uwo mukino ibintu byahise bihinduka. Nibwo haje umukino wa Gijon kwa 25 Kamena 1985 mu mujyi wa Gijon muri Spain. Hakinwe umukino uzahora wibukwa nabi mu mateka y'igikombe cy'isi. Uyu wari uhuje West German na Austria. Impamvu yari ikomeye, Algeria yari yaranje imikino yayo, ariko byaterwa nuko iki gihugu cyari gikeneye ko Ubudage butsinda Austria nibura igitego 1-0 cyangwa 2-0 kugira ngo Algeria ibone amahirwe yo gukomeza. Igihe cy'umukino utangira neza, ku minota wa 10 gusa Ubudage butsinda igitego. Kuvaho ibintu byahise bihinduka mu buryo butangaje. Amakipe yombi yatangiye gukina mu buryo butumvikana. Mu buryo bwagaragaraga ntibakomeje guhatana, nta mipira yageraga imbere cyane, basaga n'abanyuza mu mupira hagati gusa. Abafana batangiye kurakara, bari muri stade batangira kuvuza induru, abanyamakuru batangira kuba ko hari amasezerano atavuzwe, maze umukino urangira igitego 1-0. Algeria yahise isezererwa, abafana bayo bararakara cyane. Abanyamakuru b'isi yose batangaje ko umukino wari warateguwe mbere. FIFA nayo yahise yisanga mu kibazo gikomeye. Ni nabwo bwa mbere abantu benshi bavuze ko World Cup ishobora kuba irimo gufashanya guharirana mu matsinda. Ariko nyuma y'uyu mukino FIFA yafashe icyemezo gikomeye. Kuva icyo gihe imikino y'itsinda rya nyuma igomba gukinirwa icyarimwe. Impamvu ni ukugira ngo hatagira amakipe abasha kumenya ibisabwa mbere y'uko umukino urangira. Iyi ni imwe mu mpinduka zikomeye cyane zabaye mu mateka y'igikombe cy'isi. Nyuma y'imyaka 4 gusa mu 1986 habaye inkuru itazibagirana ku isi. Inkuru y'ikiganza cyahindutse amateka, inkuru ya Diego Maradona. Mu 1986 igikombe cy'isi cyabereye muri Mexico. Niho habereye umwe mu mikino ikomeye cyane kurusha indi yose mu mateka ya ruhago. Argentine yahuye na England, ariko uyu mukino ni wari umukino usanzwe, wari ufite amateka y'intambara hanze y'ikibuga. Mbereho y'imyaka 4 mu 1982 Argentine na England zari zaragiranye intambara izwi nka Falklands War. Nubwo itari intambara nini cyane ku rwego rw'isi, ariko yari ifite ibikomere bikomeye yasize hagati y'ibihugu byombi. Niyo mpamvu yatumye uyu mukino ubu wari urenze siporo, ahubwo wari uhindutse intambara y'ishema. Ku minota wa 51 Maradona yasimbukiye umupira mu kirere, ariko azamura umutwe n'ikiganza mu buryo buri wese atapfa kubona ikiganza, maze umupira wutunganyisha ikiganza ashyira mu izamu. Abakinnyi ba England bahise bavuga ko atsinze akoresha ikiganza, ariko umusifuzi yari yabibonye, maze igitego yemeza ko gihabwa Argentine. Mu minota yakuri iki gitego cya hand goal, ikirere muri stade cyahindutse nkaho igihe cyahagaze. Abafana ba England bari bafite ubwoba n'uburakari, abanya-Argentine bo bari mu byishimo bivanze n'igitangaza. Ariko uwo mukino ntiwari urangiye. Hari ikindi kintu cyari kigiye kuba cyahinduye amateka kurushaho, igitego cy'imyaka 100 cyangwa se goal of the century. Diego Maradona aciye mu bakinnyi benshi ba England maze arema amateka. Niko gutsinda igitego cyiza kurusha ibindi mu mateka y'igikombe cy'isi. Ntabwo cyari igitego gusa, ahubwo cyari ishusho y'ubuhanga, ubuhanga budasanzwe n'ubushobozi bw'umukinnyi umwe wahindutse ikimenyetso cy'igihugu cye. Maradona yahise ahinduka igihangange ku isi yose. Umukino warangiye Argentine itsinze England ibitego 2-1. Uyu mukino wahinduye Maradona intwari y'igihugu, ariko nanone wahinduye England igihugu cyarakaye cyane. Kugeza n'uyu munsi igitego cyitiriwe hand of God kiracyagibwaho impaka.
Ibi nyuma baje kubibazaho Maradona aza gusubiza mu magambo yamenyekanye cyane ku isi yose, avuga ko igitego cyatsinzwe n'igice cy'ikiganza cy'Imana n'ikindi gice cya Maradona. Nyuma y'uwo mukino isi yose yatangiye kugabanyamo ibitekerezo bibiri, hari ababonaga Maradona nk'intwari y'igihugu n'abandi bamubonagamo nk'umukinnyi warenze amategeko, ariko icyo abantu bose bemeranyagaho ni kimwe, nuko uyu mukino wahinduye amateka y'igikombe cy'isi ubuziraherezo. Mu 1986 nta wari uzi ko mu myaka 6 gusa yari bukurikireho nyuma y'ibirori bya Maradona hari buzaza undi mukinnyi wari kuzakurikirwa n'amarira, urupfu n'icyaha atakoze. Umukinnyi waje guhinduka ikimenyetso cy'agahinda ka ruhago, Andres Escobar. Mu 1994 igikombe cy'isi cyabereye muri United States, ikipe ya Colombia yari ifite ikipe ikomeye cyane, abantu benshi bayifataga nk'ikipe ishobora gutungurana maze igakora amateka mu gikombe cy'isi. Hari igitutu cyose, hari ibyiringiro byinshi cyane by'igihugu cyose. Hanyuma umukino wahuje Colombia na USA, Andres Escobar yitsinze igitego. Icyo gitego nicyo cyatumye Colombia isezererwa hakiri kare. Abafana bararakaye cyane, abanyamakuru baramunenga, ariko nta wari uzi ko ibyo bizaba intangiriro y'akaga gakomeye kurushaho. Nyuma yo gusubira muri Colombia, Escobar yakomeje kubaho mu gitutu gikomeye. Nyuma y'iminsi mike yararashwe maze arapfa, maze inkuru isakara ku isi yose. Abantu batangajwe n'uburyo siporo ishobora kugera ku rwego rwo kwica umuntu. Mu butumwa bwe bwa nyuma, abantu benshi bamwibuka nk'umukinnyi wicishije bugufi wifuzaga amahoro. Urupfu rwe rwahinduye uburyo isi ibona umupira w'amaguru. Uti gute ko umupira utari umukino gusa, ko umupira ushobora kugira ingaruka ku buzima bwite bw'abantu? Nyuma y'uyu mwanda w'agahinda, FIFA n'indi miryango ya siporo batangiye kuvuga cyane ku mutekano w'abakinnyi, ariko amateka ntiyararangiriye aho. Mu 1998 habaye indi nkuru y'amayobera. Igikombe cy'isi cyari cyabereye mu Bufaransa. Ni irushanwa ryari ryitezwe cyane, ariko mu minsi yaryo ya nyuma isi yose yari igiye guhura n'inkuru itunguranye kurusha izindi zose. Inkuru itari ishingiye ku bitego gusa, ahubwo yari ishingiye ku mayobera, yari ishingiye ku bwoba, n'ubu iracyashingiye ku bibazo bitigeze bisobanuka neza kugeza n'uyu munsi. Iyo nkuru ni kuri Ronaldo Nazario. Icyo gihe yafatwa nk'umukinnyi ukomeye cyane ku isi. Yari umukinnyi wari uteye ubwoba ku makipe yose, yari intwari ikomeye ya Brazil, yari icyizere cy'igihugu. Brazil yageze ku mukino wa nyuma finali yizeye ko izatwara igikombe, ariko amasaha make mbere y'umukino ibintu byarahindutse mu buryo butunguranye. Hari amakuru yatangiye gusohoka avuga ko Ronaldo yagize ikibazo cy'ubuzima mu masaha ya nyuma. Abantu bari muri hoteli y'ikipe ya Brazil batangaje ko Ronaldo atarameze neza, yari afite ibimenyetso by'ihungabana ry'umubiri n'umutima. Hari abavuze ko yaba yarigeze kugwa, hari n'abandi bavuze ko yagize icyo cy'ihungabana rikomeye mbere y'umukino, ariko amakuru yose yari arimo avuguruzanya, nta kintu cyasobanuraga neza ibyabaye. Nubwo Ronaldo yakinnye uwo mukino ntiyari ameze neza nk'uko bisanzwe, yari atuje cyane kurusha uko bisanzwe. Brazil yinjiye mu kibuga ifite igitutu gikomeye, ariko France yari ifite umugambi wayo. Ku kibuga cya Stade de France ibintu byahindutse vuba. Zinedine Zidane yatsinze ibitego 2 ku mutwe, France iyobora umukino, Brazil irahangayika. Mu gice cya kabiri Emmanuel Petit ashyiramo igitego cya gatatu, ibitego 3 ku busa. Ni nuko umukino waje kurangira. France itiba World Champion ku nshuro yabo ya mbere. Nyuma y'uyu mukino ibibazo bikomeye byarakomeje. Niki cyabaye kuri Ronaldo mbere ya finale? Kuki atari ameze neza? Kuki ikipe ya Brazil yemeye ko akina nubwo hari ibimenyetso by'uko atari ameze neza? Ibi bibazo kugeza n'uyu munsi nta gisubizo gifatika bifite. Iyi finale yahinduye France igihugu cy'icyubahiro muri ruhago, ariko none yahinduye Ronaldo umugani w'isi ya siporo, umukinnyi ukomeye wahuye n'ibihe bitavugwa neza mu mwanya ukomeye cyane. Nyamara twikomereze muri 2006 mu gikombe cy'isi cyari cyabereye mu Budage. Ni irushanwa ryari ryuzuyemo ibyishimo, ubuhanga n'amateka y'abakinnyi bari bakomeye, ariko mu mukino wa nyuma finale isi yose ntiyibutse ibitego gusa, ahubwo yibutse umunota umwe. Umunota wahinduye byose. Zinedine Zidane yari mu minsi ye ya nyuma nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru, yari igihanganye cya France, yari intwari y'igihugu, yari umuntu wari witezweho guhesha France igikombe cya kabiri cy'isi. Finale yaberaga kuri Stade ya Olympia Stadion i Berlin. France yari yakinnye na Italy. Umukino wari uremereye cyane, wari wuzuye igitutu. Ku munota wa 7 gusa Zidane yatsinze igitego cya penalty, cyari igitego cyiza cyo ku rwego rwo hejuru. France yarishimye cyane, ariko Italy ntiyacitse intege. Marco Materazzi yatsinze igitego cyo kwishyura, ubundi igitego 1-1. Umukino warakomeje kugera mu minota ya nyuma, ariko icyari kigiye kuba nticyari igitego. Mu minota y'inyongera extra time ku munota w'110 hari amagambo bivuga ko yavuzwe hagati ya Zidane na Materazzi. Aya magambo nta muntu wigeze yumva neza icyavuzwe, ariko byagaragaye ko ari amagambo yababaje cyane Zidane. Mu kanya gato cyane Zidane yarahindukiye aragenda,
arongera arahindukira none ahita atera umutwe materazi mu gituza. Abarebaga umupira ku mateleviziyo babuze icyo bavuga, abari kuri stade yose yahise iceceka, abafana baratunguwe, abasifuzi barahagarara. Kamera z'isi yose zahise zihugira kuri uwo mwanya umwe. Zidane yahise ahabwa ikarita y'umutuku maze yoherezwa hanze y'ikibuga. Iyi niyo yari nabaye ikarita itukura ye ya nyuma mu buzima bwe bwa ruhago, yewe nawe wari ubaye umukino we wa nyuma y'iminota mike cyane. Umukino warangiye ari igitego 1-1, hakurikirwaho penalty. Italy itsinda France. Ubundi Italy itwara igikombe cy'isi, ariko nta muntu wibutse cyane bya penalty, ahubwo bose bibutse Zidane headbutt yabaye kimwe mu bintu bikomeye cyane byabayeho kurusha ibindi mu mateka y'igikombe cy'isi. Yashindiye uburyo abantu babonaga igitutu ku bakinnyi, amarangamutima muri ruhago n'iherezo ry'umukinnyi ukomeye. Zidane yarangije ruhago yatyo mu mwanya umwe w'amakosa n'undi w'amarangamutima. Andi mateka yakomeje muri 2010. Afurika y'Epfo yabaye igihugu cya mbere cya Afurika cyakira igikombe cy'isi. Afurika yari ihawe amahirwe yo kwakira irushanwa rikomeye kurusha andi yose ku isi. Byari intsinzi ya politiki, byari intsinzi y'imikino, byari icyizere ku mugabane wose, ariko nanone zari inshingano ziremereye cyane. Mbere y'irushanwa hari ibibazo byinshi ku isi. Ese Afurika izashobora gutegura igikombe cy'isi byizewe? Ese umutekano uzaba uhagije? Ese stade n'ibikorwa remezo bizaba byujuje ibisabwa? Ibinyamakuru byinshi byo mu Burayi n'ahandi byavuga ko Afurika y'Epfo ishobora kuzanirwa kwakira igikombe cy'isi, ariko leta, igihugu cyose n'abaturage babyitayeho nk'akazi n'ishema ry'umugabane. Irushanwa ry'iki gihe ryamenyekanyemo ikintu kimwe, aricyo vuvuzera. Izo zari zifite urusaku rwinshi cyane, zavuzwaga n'abafana. Abakinnyi bamwe barazitinyaga, zatumaga abakinnyi batabasha kumva neza amabwiriza, zahinduye uburyo imikino yafanwaga hirya no hino ku isi. Abantu bamwe bazikundaga nk'ikimenyetso cy'umuco wa Afurika, abandi bazinengaga bavuga ko zibuza umupira kuryoha, ariko nta wari gushobora kuzihagarika. Zabaye ijwi rya World Cup ya 2010. Naho ku ruhande rw'umutekano n'ibikorwa remezo, bamwe mu banyaburayi bakemangaga. Afurika y'Epfo yashyizeho uburyo bukomeye bw'umutekano, polisi yarongerewe, kamera nyinshi zashyizwe mu mijyi minini, imihanda minini yarubatswe, stade nshya zirubakwa, izindi zirasanwa. Johannesburg, Cape Town, Durban na Pretoria zahindutse ibigo mpuzamahanga by'umupira w'amaguru. Ariko igitutu cyari cyose, kuko Afurika yose yarebaga Afurika y'Epfo. Isi yose yarebaga niba Afurika ishobora kwakira igikombe cy'isi neza. Ibi nabyo ubwabyo byari amateka ku mugabane wa Afurika. Naho muri 2014 igikombe cy'isi cyagarutse kubera muri Brazil, igihugu cyari gifite amateka akomeye kurusha ibindi byose muri ruhago. Brazil ni ifite ibikombe byinshi by'isi, ni igihugu cyazamuye ibihangange nka Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar n'abandi. Ariko mu mpeshyi ya 2014 ibintu byari bigiye guhinduka mu buryo budasanzwe. Brazil yari yakiriye irushanwa ifite intego imwe gusa. Intego nta yindi yari yo gutwara igikombe imbere y'abaturage bayo. Abafana bari bafite icyizere gikomeye, stade zabaga zuzuye, imihanda yabaga yuzuye abantu uruvunganzoka, ariko hari n'ikibazo gikomeye. Neymar, umukinnyi w'ingenzi, yari yavunitse. Brazil yagombaga gukomeza idafite intwaro yayikomeye, ariko umukino wahinduye amateka wabaye kuwa 8 Nyakanga 2014. Hakinwe umukino wa semifinal, Brazil yakinnye na Germany ku kibuga cya Mineirão Ibero Horizonte. Abafana barenga 60 bari muri stade. Miliyoni z'abantu barimo bareba kuri televiziyo. Brazil yari yizeye, ariko ibintu byatangiye guhinduka mu minota ya mbere gusa. Ku minota wa 11 Thomas Müller yatsinze igitego cya mbere cya Germany. Ku minota 23 Miroslav Klose yatsinze igitego cya kabiri. Klose yari yanditse amateka. Klose yari ahise aba umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu mateka ya World Cup. Ku minota 24 hajyamo igitego cya gatatu, 26 igitego cya kane, 29 igitego cya gatanu. Brazil yari gusenyuka, yari mise imbere y'isi yose. Stade yari yashishetse, abafana barimo kurira. Abakinnyi ba Brazil ntibari bakibasha kumva ibiri kubaho. Mu gice cya kabiri Germany yakomeje gutsinda igitego cya gatandatu ndetse n'icya karindwi. Brazil yaje kubona igitego cy'impozamarira, ibitego 7-1, maze umukino urangira gutyo. Iyo ntsinzwi yiswe Mineirão, bivuga igihombo gikomeye cyabereye kuri Mineirão. Ni kimwe mu biteye isoni bikomeye kurusha ibindi mu mateka ya ruhago ya Brazil. Nyuma y'umukino abafana benshi barariraga mu mihanda. Hari abantu bavuze ko national trauma. Ibinyamakuru by'isi yose byanditse inkuru z'agahinda. Abakinnyi ba Brazil bagize ihungabana rikomeye. Abantu benshi bibutse Maracanazo yo mu 1950. Benshi bati amateka yari yisubiyemo, ariko iki gihe cyo kirababaje cyane kurushaho. Naho muri 2018 igikombe cy'isi cyabereye mu gihugu cya Russia. Iki nicyo gihugu kinini ku isi ku buso. Ni n'igihugu cyari gifite igitutu gikomeye cyane cya politiki mpuzamahanga.
mbere y'uko irushanwa ritangira isi yose yari yaramaze kugabanyamo ibitekerezo bibiri. Hari ababonaga ko Russia izagira igikombe cy'isi cyiza, hari n'abandi bavuga ko umutekano, politiki n'amakimbirane mpuzamahanga bishobora kuzagira ingaruka, ariko FIFA yahisemo gukomeza irushanwa uko byarimo bigenda kose. Russia yashyizeho ingamba zikomeye cyane z'umutekano, polisi n'ingabo mu mijyi minini, kamera zagenzuraga umutekano hose, kugenzura cyane abafana binjiraga muri stade n'ubugenzuzi bukomeye ku mipaka. Nubwo ibyo byose byari bihari, isi yakomeje kuguma mu rujijo. Ese igikombe cy'isi gishobora gutandukana n'isi ya politiki? Mu kibuga ibintu byari bitandukanye n'ibyo hanze. Ubufaransa bwagaragaje ubuhanga bukomeye, Croatia yakoze amateka igera ku mukino wa nyuma bwa mbere. Brazil, Germany, Argentine byose byahuye n'ibibazo bitandukanye. Ku mukino wa nyuma wahuje France na Croatia, ni umukino wari wuzuye imbaraga n'amarangamutima. Croatia igihugu gito cyari cyageze ku rwego rwo hejuru mu mateka yacyo, ariko France yari ifite ikipe ikomeye cyane, Mbappe, Griezmann, Pogba ndetse n'abandi. Ku kibuga cya Luzhniki Stadium i Moscow, France yatsinze ibitego 4-2, maze France iba world champion ku nshuro yayo ya kabiri. Igikombe cy'isi cya 2018 cyasize ibintu bikomeye. Ubufaransa bwagaragaje ikipe y'igihe kizaza, Croatia yagaragaje ko n'ibihugu bito bishobora kugera ku rwego rwo hejuru. Russia yerekanye ubushobozi bwo kwakira irushanwa rinini, ariko nyuma y'ibi isi yaje kwinjira mu kindi gihe gikomeye cyane. Muri 2022 igikombe cy'isi cyabereye muri Qatar, nicyo gihugu cya mbere cyo mu burasirazuba bwo hagati cyari cyakira irushanwa, ariko kuva gitangiye kugeza kirangiye cyari igikombe cy'isi cyagiwe impaka ku isi yose. Mbere y'uko gitangira hari ibibazo byinshi byavugwaga: uburenganzira bw'abakozi bubatse amasitade, ikirere cyaho cyari gishyushye cyane, imiterere y'umuco n'amategeko bya Qatar, impaka za ruswa mu guhabwa kwakira irushanwa ry'igikombe cy'isi. Ibihugu bimwe n'abakinnyi bavuga ku mugaragaro ko hari ibitagenda neza, ariko FIFA yo yakomeje gahunda yayo. Qatar yakoze ibintu bitandukanye n'ibindi bihugu, birimo stade zifite ikoranabuhanga ryo gukonjesha. Irushanwa ryabaye mu gihe cy'itumba, imijyi ya Doha n'indi yegereye yahindutse ibigo by'abafana, ariko n'igihe irushanwa ryari ryamaze gutangira, impaka ntizigeze zishira. Mu kibuga inkuru y'ingenzi yari imwe: Argentine yari ku gitutu gikomeye. Messi yashakaga igikombe cy'isi kugira ngo ashyire akadomo ku mateka ye. Mu mukino wa nyuma Argentine yakinnye na France. Uyu ni umwe mu mikino ikomeye kurusha indi yose mu mateka ya World Cup. Hat-trick ya Mbappe n'ibitego bya Messi. Argentine yatsinze kuri penalty. World Cup ya Qatar yasize ibitekerezo bibiri bikomeye. Yagaragaje ubuhanga bwa ruhago ku rwego rwo hejuru, ariko nanone yasize impaka ku miterere n'uburenganzira n'imiyoborere ya siporo. Muri 2026 igikombe cy'isi kiri kubera mu bihugu bitatu birimo USA, Canada na Mexico. Nibwo bwa mbere irushanwa ryitabiriwe n'ibihugu 48, kandi nibwo bwa mbere ribereye mu bihugu bitatu icyarimwe. Ni igikombe cy'isi cy'igihe gishya, igihe cy'ikoranabuhanga rikomeye, igihe cy'abafana babarirwa muri za miliyari, igihe cy'ubucuruzi bunini kurusha mbere hose. Ariko nubwo isi yahindutse, igikombe cy'isi gikomeje kugumana ikintu kimwe: amateka yacyo yuzuyemo ibyishimo n'amarira. Igikombe cy'isi ntabwo ari inkuru y'ibitego gusa, ni inkuru y'abantu, ni inkuru y'isi, ni inkuru y'amarangamutima adashobora gusobanurwa mu mibare gusa. Abantu benshi bazibuka ibitego, abandi bazibuka ibikombe, ariko amateka nyayo y'igikombe cy'isi azahora yibukirwa ku marangamutima y'abantu yarenze ikibuga. Nyemera nsoreze kuri aya magambo yavuzwe na bamwe mu bakinnyi n'abayobozi baganisha ku mupira n'igikombe cy'isi: Penalty, umupira w'amaguru ni umukino mwiza, ariko igikombe cy'isi ni ahantu ubwiza bw'umukino buhurira n'igitutu gikomeye, kandi niho hantu gusa imitima ikomeye ishobora kubaho. Pele yashaka kugaragaza ko imikino y'igikombe cy'isi atari imikino isanzwe, ahubwo ari ahantu umukinnyi agerageza mu buryo bwuzuye impano, umutima n'ubushobozi bwo kwihanganira igitutu. Johan Kurufati, gukina igikombe cy'isi si abakinnyi 11 gusa bari mu kibuga, ni igihugu cyose kiba cyashyize inzozi zacyo ku bitugu byawe, kandi rimwe na rimwe izo nzozi ziba ziremereye kurusha umubiri wawe. Kurufu yavugaga ko igikombe cy'isi gituma umukinnyi ataba ari wenyine, ahubwo abatwaye ibyiringiro by'abantu babarirwa muri za miliyoni. Diego Maradona ati: byari bike no umutwe wa Maradona nk'ikiganza gito cy'Imana. Maradona yemera ko igitego cye kitavugagaho rumwe cyari kirimo uburiganya, ariko akakita uruvange rw'ubuhanga bwe n'amahirwe y'Imana, bikerekana impaka ziri hagati y'amategeko n'amarangamutima muri ruhago. Moacir Barbosa yagize ati: muri Brazil yano kinini ku cyaha gikomeye ni imyaka 30, ariko njye maze imyaka irenga 40 mpanirwa icyaha ntakoze. Uyu munyezamu yavugaga ko yaciriwe urubanza n'isi yose kubera gutsindwa kwa Brazil mu 1950, nubwo atari wenyine wari ubiryozwe. Zinedine Zidane nyuma ya finale ya 2006 yagize ati: finale y'igikombe cy'isi si umukino gusa, ni amarangamutima udashobora kugenzura, ni amagambo ugomba kwirengagiza, ni amasegonda ashobora gusenya ubuzima bw'imyaka myinshi. Didier Deschamps nyuma y'intsinzi ya 2018 yaravuze ati: impano itsinda imikino,
ariko ikinyabupfura, ubumwe n'akazi k'ikipe nibyo bitwara igikombe cy'isi. Nelson Mandela yavuze ku mbaraga za siporo. Siporo ifite imbaraga zo guhindura isi, ifite imbaraga zo gutera abantu imbaraga no kubahuza mu buryo nta kindi kintu cyabikora. Andres Escobar nawe yagize ati, ubuzima ntiburangirira hano, umupira ni umukino gusa, kandi nari narakoze ikosa. Escobar ahagerageza gusobanura ko ikosa rya siporo ritagombye guhinduka ikibazo cy'ubuzima bwose, ariko amateka yabaye yaratandukanye cyane. Mu myaka 100 ishize isi yarebye ibitego bitabarika mu bikombe by'isi, yarebye intsinzi zidasanzwe, yarebye ibihugu bishimira ibikombe, yarebye abakinnyi bahinduka ibyamamare kuva mu mihanda ya Montevideo muri Uruguay kugeza mu nyubako zigezweho za Amerika, Canada na Mexico. FIFA World Cup yabaye ikimenyetso cy'ibyishimo, ishema n'ubumwe bw'abaturage b'isi. Buri myaka ine amaso y'isi yose yahora ku kintu kimwe, umupira umwe, ibihugu byinshi n'inzozi zo kuba ba mbere ku isi. Ariko amateka nyayo ya World Cup ntabwo arangira ku bikombe bizamurwa mu kirere, ntabwo arangira ku bafana baseka, ntabwo arangira ku byishimo by'abatsinze. Inyuma y'ibyo byose hari amateka atavuga kenshi, amateka y'amarira, amateka y'urupfu, amateka y'intambara, amateka ya politiki yinjiye muri ruhago, amateka y'abakinnyi bahindutse intwari abandi bagahinduka abagome. Hari n'abakinnyi batakaje ubuzima bwabo nyuma ya World Cup, hari n'abafana baguye muri stade, hari ibihugu byashegeshwe imitima imbere ya za miliyoni z'abantu, hari n'imikino yahinduye amategeko ya ruhago ubuziraherezo. Mwese mwahisemo kutwumva, ndabashimiye. Njye ndi Hussein.